अहानबदा ngasi hauju phawgi maroiba pausing Kanglop naiba wakalol gi mayokta miyam gi apun baliching sagat minasi haina amukona apil tawre amadi weightlifter Sanjita gi dop test ta soiba laikre haibasu mari leinaba singna makata ba thabak paikatara leire khurunjare Ayastri Pauming Tabirba Singutaram Nokchare, Hosima Pungiba Pau. Kanglop Naiba Wakalol Gimayokta Miamgi Apun Baliching Sagat Minasi Haina Amukona Apil Tore. Ngasi Integrity Day Gamari Lainana Polo Ground Manakta by Integrity Pillar that Miam Nalaishu Katuna Ikai Kumnabut Kre. Dongan ba Civil Society Organization Kayagi Luching Bisingsu Sarugyake. Hana MLA Oiramba Dr. NG Bijoy Amadi RK Anansu Laishu Katpatayauke. Amukogi President PS Devana Manipur da punna nungsi sanana amato oina khunda laitamina duna laklaba kangluk maselgi marakta khaibung taba yabagi akiba lakpadagi insoli singamaga chamapal mafudra taret ki August ki tang marida miri lak manga henbana Manipur kaiba yaroi Manipur gi apunba ki saktam thugaiba yaroi haina miyam gi khongchat ama chatkhiba numit adubu ningsing duna thoromasi pangthokpani mangna makhata na haikibada Manipur da khunda minariba phurup singi marakta nungsi nadanaba amadi aikoi maselgi marakta unkhatnanaba Thoknanaba silliba sing kana no haibasi masak khangdok minaba tangai fade Manipur gi apunbagi saktam ngaktuna aikoi punna lamdam asida santi oina hingminasi haike India government ga NSN amgo wari sanabasida Manipur gi territory kaihallaro habsi Bharat ki luchingba singna haibu wafam ama yamna kanna hai election campaign da hai Delhi da aikoi chappada so adum hai adubu apunbagi saktam haibu pot sidi Kaihan naba manung da thausil thaurang amadi yamna kanna sathari RN Rabina Bharat ki parliamentary committee da mahaki report ama pikhalakpa matamda aikoi gi Nagaland da chanariba ek tubu Manipur Assam Arunachal Pradesh tasu aikoi chana hananabagi thaurang leigani haiba wafam china Manipur kaina nabagi thausil amadi adumak yatlaga lei haibasi mayak sengna tai Nagaland da maning tamba PBU Nagaland gi flag India gi flag ani paihangera Adu Kudimak Akoida Kaishu Ako objection Lajade India Gamena Manipur Tugaina Naba Manipur Gingam Kaida Singnaba upon Bagi Saktamda Adagi Manipur Tugaina Nabagi Honabagi Lalong Kaya Ase Leptana Labanina Akoina Ngasi upon Bagi Saktam Tugaiba Yaro Heba Adu Akoigi Ngamkai Tugaiba Yaro Manipur da Adugumba Kanglup Furuki Oba Wakalonje Masi Pusalapa Yaro and Haribo Wapamje Ngasi di Yamna Sengna Mayak Sengna Akoi Utpam Toy Amaramda Kunmathoi Suba Integrity Day gi mapungoiba thoram amukona sinduna MDU Hall da pangthukle thoram aduda amukogi President PS Devan Kuki NP Manipur gi advisor Thangkhosai Haukip Poi Lemarol Mera Pai bi apunba Manipur gi President L Mem Chaubi All Manipur Muslim Development Organization gi President DP Said Ahmad Yauna lamdam masigi Civil Society Organization kayagi luchingbi singsu saruk yare thoram aduda miyam gi ihauda laikhidraba singi mafamda ikai khumnaba utuna minute ani 2 minute leptuna awawa phongduke Laikhidrabagi imung manungi miyoi singda sili langliba singi maikei dagi kudolpot pike International Weightlifter Sanjita gi dop test da asoiba laikhri haina International Weightlifting Federation na khangalakpa laikhrabasu mari leinaba singna ngasi fawba makha taba thabak lokattabadagi Sanjita awaba phibamda leire Indian Olympic Association yauna Indian Weightlifting Federation gi makok thongba official singnasu Sanjita na dalam loi haina phongdokkiba laikhrabasu mahaki sample number manadaba adugi asengba khangdoknaba honabada mateng pangbadi ngamloi hairakli hairi ngasi ISTV News na Sanjita ga akhanna unarure Sanjita na ISTV News da phongdorakpada mahakti sayet na duna leiriba dop test ki result asigi matangda asengba khangdoknaba ain gi thongda chatnanaba wafam khangalakpa leirabasu maduda changadaba sanfam leitabana lambi aduda khong thangjinba ngamdre makna handak Delhi da leiringai da MP Babananda amadi Manipur gi MP Singh Indian Weightlifting Federation Indian Olympic Association gi miyoi sing unanaba chatpada mai paklakhide mahak na ngasi tariba awaba sigi matangda Manipur sanaroi amatana wahai ama fawba phongdoraktaba si nuaiti haike Nutrition की कोई सेक्रेटरी सैदेगा दब से माँ मसाना जो एनो से निम चादे है भाई खंगे चादे है बजे कोई लोग था जाए अदुबो
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯅꯁꯥ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛ 50-60ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ MP ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯕꯥꯅꯟꯗ꯭ꯔꯗꯣ ꯑꯩ ꯎꯅꯖꯔꯨꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯅꯤꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯅꯤ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯥ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗꯣ ꯃꯥ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯆꯦ ꯃꯦꯔꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯎꯅꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯌꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯑꯃ ꯐꯣꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯏꯆꯦ ꯃꯦꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯐꯪꯖꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯎꯕꯁꯨ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯆꯝ ꯅꯝꯊꯔꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯈꯪꯍꯜꯂꯝꯃꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯋꯦꯠꯂꯤꯐꯇ ꯁꯟꯖꯤꯇꯥꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯖꯦꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ M ꯕꯤꯅꯣꯗ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯁꯟꯖꯤꯇꯥꯒꯤ ꯗꯣꯄꯤꯡ ꯇꯦꯁꯇ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯕꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯟ ꯒꯦꯝꯁꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯧꯔꯦ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯦꯠꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯐꯦꯗरेशन इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन मणिपुर सरकार अमदी भारत सरकार ना अचौब थौदांग लौगदब अदु निंगथिना मियेंग चंगबिदबदगी ngasi फावबा संजितागी असेंगबा खंगदना लेरी हाइखे वेल्टिंग फेडरेशन के मैकैदगी डोपिंग टेस्ट मखोइगे सोइबा लैग्रे मखोइगी अरानबनी मागी सैंपल नंबर ओनरे हायरगसु हराउनिङै ओइदे मरमदि मागी अथिंगबा लौथोक्ट्री हाइबा अथिंगबसी लौथोक्नबगीदमक्ता मरुइबा थौदांग लौगदबसी कनाकनानो हायरगदी इंडियन वेल्टिंग फेडरेशन मणिपुर वेल्टिंग फेडरेशन मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन मणिपुर गवर्नमेंट अमदी इंडिया गवर्नमेंट हारिबा मखोइना ngasi संजितादा थमलिबा थिंगबसी लौथोकपदा अचौब थौदांग लौगदबनी संजिता चनुगी थमलिबा थिंगबा मागी इंटरनेशनल कोर्ट चटपदा थेंगनबदा चंगदबा सेनफम हारिबा दाबीसिंग असि थमनो थोरक्त्रगदी अखोइ मियामगी मतेंग लोनना अचौब खुंजंग क्या चंखिनबगीदमक्ता सेम साबा लोइजरे असम दा NRC की फाइनल ड्राफ्ट बिल फोंखरबा मतुंगदा मोरी अमसुंग टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट की मफम मंगादा आइन की वांगमदा मिटोप चंगप याबगी फिबम लेबदगी टेक्नोपॉल पुलिस ना अकन ममोंगदा सेक्शन थौरांग लौखटख्रे ngasi angan bayuktagi more gi kondong lairembi khubam mayada leiba main check post ta Technopol district ki SP Dr S Ibom Chana luchingba police kangbu amana more dagi imphal thokiba amadi imphal dagi more changlakpa gari kaya hanaga manadaba mawongda check tobagi thabak chathakre Technopol district ki mafam manga more check post Indo Myanmar friendship number 2 dagi Muslim basti gate number 2 dagi Indo Myanmar friendship bridge gate number 1 Technopol police check post amasung machi police hariba mafam sing asida akan ba mawongda check toba horagani hari SP Dr S Ibom Sana Fongdorakpada Technopol district ki manungda ain gi wangmada mitop changlakpa thingnanaba mari leinaba singda akan ba pautak pikre haike any illegal immigrants laiba lakpa punamukto koi sida detect tongna ma koi kan honari duga masi OC ama natragana additional SP natragana koi DSP ama natraga SDPO sigi level da mokoi supervise tawani every team kri maksigi amam koi mana assign tawjare ado koi strictly koi tholpa biakkiba instruction order gi matuna koi kanna chathajari मणिपुर की नागा सिंह भारत सरकार अमसुंग NACN-IM अनि की मरक्ता साइन तौनखिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वाफम सिंह कुपने यंगसिंगदबनी हाइना मणिपुर नागा रिवॉल्यूशनरी फ्रंट MNRF ना हाइरे चेरोलसिना मखा तारदुना एग्रीमेंट असिदा यावरिबा वाफम सिंह खंगदना वारोशन पुरक्लगनी हाइना तुमिना लैथोलोइदबनी हाइरे लुबसिगी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी रेक्स काशुंगी चेरोलसिना NACN-IM ना तालिबा दावी सिंह अदु करिनो हाइबा खंगदबनी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ता यावरिबा सिंह अदु करिनो खंगदना अयाबा पीरबदि खुदोंग थिनिङाइ ओइरकनी हाइरे एग्रीमेंट असिगी मनुंगदा यावरिबा वाफम सिंहगी मतंगदा NACN-IM ना फोंगदोखिबा वाफम असि चममनबा फावी मखोइना नागा सॉवरेंटी शेयर टोबा सॉवरेंटी नागा इंटीग्रेशन नत्रगा पान नागा नागा होहोगी को एक्जिस्टेंस तालिब्रा हाइबदु मयक सेंगन फम थोई हरे
नागा मियामना स्टैट्यूटरी पावर हाइबसी यादवना नागा ताबा मफम सिंगदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 क्लोज ए चना हलकपा याना लेरिबा असिगी चप चाबा मरम अमा खंगनगदबनी हाइरे भारत सरकार नागा सिंह टॉप टॉप पुवारी मसक खंगबीनबा नागा सिंह हाइजबा मथौ तादे नागा सिंह असि पुवारीदा धर्मत नतना कांगलुपता इंडियन अमा ओइदे हाइबसी नागा मियामना खंगफम थोई वेसियागी अपुनबा पांगल अदु लाक्ट्रिबा फावबा करिगुंबा अमतदा माइ पाकपा ngamloi हाइरे हौजे अतेन ब्रेम तक लौजरे I think we should run at once. Winky's Swiss roll. Yam turabo punshibu winky samta di piudana. Baba, quick zone gidi tata college di. Mammal suma phang kuding jam mane yo suma ngaro business salabni na. Adu suma takta superlink footing ge offer me amon piri sidi. Tas electric run no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sinbaya. I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run at once. Winky's Swiss roll. Yam turabo punshibu winky samta di piudana. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Election ki matum yo padi. Adu tuma amu unaw phangaro. Asum tong na mango season na chat ragoda. Atum hai na Winky's mango Swiss roll. Atum phangaro khangi dana. National Handloom Expo 2018-19 Manipur yauna India gi mafam kayada National Handloom Expo 2018-19 pangthok charagani. Kolkata da lakliba July gi tang 38, Delhi dana lakliba September gi tang 15, Manipur gi oina Imphal da lakliba October gi tang 18 amadi Nilakuthi dana lakliba October gi tang 15, sponsored by Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles, Government of India, Sinja Langjariba amadi Pauzientariba, Directorate of Handlooms and Textiles, Government of Manipur. ब्रेक मतुंग में मुतराम नोक्चरे मखाता पाउदा JCILPS ना KSO जिरिबाम यावना ngasiदagi hongna mapalamdagi changlakpa miyosing check tob hokre saktak se yaudaba miyoy mapan halankhre JCILPS Students Wingi Task Force amadi KSO jiribamna makhata na jiribamda mitop sing sangsilakpra haina check tobagi thabak chathare Manipur University की VCAP पांडे लौटो हाइना मुशुना संगशिलक खोंजंगी सरुकम ओइना भारत सरकार अमदी मणिपुर सरकार ना मियाम की दमकता पाखतपा साखोट थौरांग की थबक सिंह उट्टुना लंबी की नाकल थेटपा होर्डिंग सिंह सेगाइबा अमदी मथक्ता सेफ मणिपुर रिमूव एपी पांडे हाइना थाजिनबगा लोइना मचु संजिनबगी थबक चथख्रे इम्फाल की टोंगान टोंगान मफम सिंहदा थेटलिबा होर्डिंग सिंहदा मुशुगी वॉलंटियर सिंहना ngaraangdagi hauna anauba makhal gi khongjang asi chatharakle ngasi musugi general secretary Laishram Kennedy na phongdokibada MU gi gate ta khutang sara henbagi sang sidokpada sang asigi jinga carpet amadi platform huranduna pukre huranduna puriba miyoy singna polam sing asi athuba matamda MU gi authority da sinagadabani ngarang numidang athengbada musugi adult education gi counselor M Khagemba police na phakiba thong gyaningde musugi thawina matam chupada MU gi complex manungda amadi tongan tongan ba mafam singda chatok chashin tawduna leidi masida police na phadraga ahing athengbada Khagemba bu phariba si yaningde athuba matamda mahak thadorakadabani MU gi VCAP pande laukthoktiba phawba musuna lauthokiba khongjang sing makhata na sangshin khigani haike फागे हारगदी अयुक लरी नुंथि लरी माइरोजी कसु लोपनते इमी द लाक्तो लरी लंबी द चत्तो लरी फाबी द्रगा कोई नुमिदांगी पुंग बारो मखाई सिदा माइरोई फाबी कइनो फारी दुगी मरम जो कोई खंजदे अखोई द काइम त क्लियर ओइना कसु हाइब लेते अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट सो अखोई द देन ऑफ मणिपुर यूनिवर्सिटी द देन ऑफ अंडरग्राउंड हाबी बनेना स्टेट गवर्नमेंट सो अखोई नहारो ने हाबगी पोसी द लौरगा चिंथो फे एंगाउंड तोगी बगी टाइप तो तोबसे अखोई गी मुसुगी सातगी याम कन्ना कंडेम तोजे हाइतार अखोई मा फाबगी खकनतना होजिकी लरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की एसोसिएशन सिदा कोई मखा ताबे एजुकेशन सिदी इंडिपेंडेंस डे अखोई सौ याजरो हाइबदुगा अदुगा अखोई होजिक होर्डिंग सिंग पेंटिंग संग सिगा अखोई कंटिन्यूस तो चंगसिंगनी अदु नतबा मखा ताबे जेसिना मफम मतम खंगदना अखोई एजुकेशन मखन मखा के एजुकेशन चंगसिलकनी हाबसिजो थमजगे अमरमदा AP पांडे लौथो मणिपुर यूनिवर्सिटी कल्लु हाइना दाबी तौदुना मुसु मुता अमदी मुसाना सिंदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी की गेट ता खुथांग सरा हेनबगी खोंजंग चंगसिलंबा मफम अदु ngarang numidang पुलिस ना सिदोखे
इम्फाल वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना MU की अकोइबदा CRPC की सेक्शन 494 की मखादा मी मंगादगी हेना पुनबा यारोय हाइना अथिंग थमखिबदगी मफम अदु पुलिस ना सिदोखिबनी हाइरि अमरोमदा MU गेट ताजरा हेनबगी खोंजंग संगसिनबा याररोय हाइना अथिंग पीबदगी मफम अदु पुलिस ना लौथोखरब मतुंगदा मखाताना मणिपुर यूनिवर्सिटी की कैंपस मनुंगदा लैबा ट्रैफिक आइलैंड मखाताना खुथांगसरा हेनबगी खोंजंग संगसिनबा हौख्रे खोंजंग असिदा सरुक याखिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की टीचिंग कम्युनिटी की मेंबर TS भारत ना फोंदोखिबदा MU की VC लौथो हाइदुना यामना डेमोक्रेटिक ओइबा मवंगदा खोंजंग संगसिलिबा असिगी मायुक्ता ngang numitang Manipur Police ki kangbu amana MU ki get ta khuthangsara henba khongjang sangsilibagi mafamda saba sangsidokpa amadi maire amabu police na phakiba thong yaning de VCAP pande lathoktuba fawba yamna democratic oiba mawongda makata na khongjang sangsin khigani phongdokhe कोइना चंगचलक खोंजंग सिदैदा बाय चांसलर लोकथोखरे ना सोशल मीडिया दा संतोरकपा अदुगुम्बा रूमर दो यामना निंगबा काइनिंगाय ओइबा रूमर नि मदु लोकथोकपा नते चमचमना माना MSRD दा माना चिट्ठी मा इरगा आई छुट्टी लौजगे ना तोरगा MSRD ना मणिपुर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार दा ईमेल अमा थारक्तुना सीनियर मोस्ट प्रोफेसर अमा मतम ग्रब बोलोना हाइबनी अखोइना पामे पांदमसे फंगनबगी मुहूर्ता चमचमना छुट्टी अमा पिरगा विसी थादोखिबाइसे अखोइदे मसी सुना यानिंगदे पांदमसे फंग्रेबक्ति अखोइ सिडिन प्रोटेस्ट से अदम मखाताना सथगिनी Wahengbam Laikai GD Parking dagi Anti Smuggling Unit Custom Division Imphal na mi ani ngasi ayuk lupa lakh 38 henbagi sanaga konana pharaba mokoi ani adudi Amit Kumar Verma Bihar gi Bagalpur dagi ne atopa amana Rajat Choni West Bengal gi Hukli district dagi ne haidi National Bone and Joint Day Observation ama Jennings Hospital gi lecturer hall pangthokre thoramaduda Jennings ki director Professor TS Bhimo MS Professor Ranbir Jennings ki orthopedic head Dr. I Ibomsana saruk yaduna pangthoke palana siga mari lainana exhibition ama su pangthoke Jennings ki director Professor TS Bhimona diabetes blood pressure heart attack ki anaba kayana miwebagi punsi dohelli aduga sarugi anaba na mi ama punsi chupa lengba otpa ngamdana lehenduna punsi gi mahau kaya fangdana leire asiguma kaya asi thoktana ba ngasigi thoromasi pangthokpani ngasigi team asi su road safety gi oiba team ni Jennings ki orthopedic society na sarugi saitheng kaya dagi ngathokna ba kanna khonari haike bones and the joints disease na naba patient singi lemna layeng bada mateng pangnana ba masigi numit ase palon tawbani masiga loina na bones and the joints na angang da amadi ahanda nariba laina kaya marumji naina duna masigi karamaina diagnose tawdana matam chana masi layeng horaga masi punsida thabak inghang suba ngamdabadu thoktanaba honanabagi pandamda asigumba numit ase pandam masida sangjanaba pangthokchabani Jennings ki orthopedic head of department Dr. I Ibomsana road safety na sokhan ba hantahan ba haibasi soinai ba hantahan ba hona bani Manipur gi population gi matungina hauzik Manipur da orthopedic surgeon masing yamna watli trauma case kaya matam sana yengba ngamhorabadi soinai gadabadagi kharadang oirabasu kanba ngamgani Jennings hospital da orthopedic surgeon kaya matik sana lei adubu matanga sana ba khuchu khulai leitabana doctor sing mathau ningthina pangthokpa ngamandre hospital asida sarugi anaba kaya yengbada kudong sana na ba orthopedic department khara lumna lengak asina lobiduna department asi hena sakot hanba mathau tari haike mayam da su yakon aware haning isi road safety eba potsina masi leragadi asokpa gi masing ji handan ba asokpi masing handahalaga disability gi masing handan ba maduna state ta society da piri ba saitheng mayam do handan ba yana bidumakta orthopedic surgeon singsina kari role logadage habadagi awareness akogi doctor singda medical satra singda nurse singda manipur prajada masigi awareness ama puthokchana bani ISTV network na cookie channel sandorakpagi chahi ama mapung pharakpagi thoram ngasi cookie in the pangthokre thoramadu da BSNL Manipur circle gi senior manager J Lunkim Anisuba IRB gi commandant Makogin Haukip deputy conservator of forest Robert Salamna maru oiba mesing oina saruk yake cookie program gi program producer Paumyo Haukip na ISTV na cookie gi oiba channel ama hangduna chingmi tami amatani haiba utpaga loinana channel asigi matengna furup kaya punna hingminna bagi lambida hena nakshin hanba ngamlagani haike hauzik aten break amatang amkan lawjari
magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor solakpadagi puju singaktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungaraktaba singidamak, amatta naraba upaidi, Jolib syrup, amasung Jolib capsule burchang minasinabiyo. Why try hard? Blue Sense London by Design store now open at NGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916280. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Target ke season aloy krabadi adu di ma amu hana unang pungnaro asum tawna mango season chat krabada adum haina Winkies mango swiss roll adum pangnaro khangedana break ki matung da mayam amuka na taram nokchare makha taba pauda sora khul phauduna puba electric wire da ngarang numidang mai chakpadagi lamdam adong ki miyamna mi pai pokna khre mari leina ba authority na athuba matam da miyeng sangduna asiguma thaudo ase matung da amuk hana thoktana ba konabiu haina apil tawrakle handak numit kharani nong leptana chukhiba nongna maram oiduna khangabok khulgi lokol tara taret lom ising thumjin badagi low pari lising amaga chamanga nga farm humfu amade angan phau pari nifu mangan khri haina village development committee khangabok amade rising union club khangabok part 3 gi volunteer singna phongdo rakle ising thumjin khraba mafam sing yengsin khre village development committee khangabok ki secretary nabakumana phongdo khibada nong chuba aduna turel kayagi imai wangkhalakpana lokol dugi ising ꯆꯦꯟꯊꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯎꯕꯤꯔꯒ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯧ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯥ ꯐꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯐꯪꯗꯗꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯥꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯎꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯥꯡꯕꯣꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ Khongjom Mega Tourist Management Committee na sinduna ngasi Mega Tourist Center Khongjom da lamtu sengdokre lamtu sengdokpa aduda tentha kendragi MLA P Brozen Susarugya MLA Brozen na phungdokibada Tourist Center asida miyamna lakpada hena kudong sana na ba lamtu sengbagi thabaga sipaikhatpani ngasidagi hongna mafam aduda lakpa miyosingna niyom amagi makhada changba amadi thokpagi matam thamnabagi damal district administration ga tanare mafam aduda gari park tofam amadi toilet matik sana thamnabagi thabaksu ngasidagi paikhatle masida miyamna su mateng pangbiu haike volunteer mayam sina ngasidagi hona toy mafam silu na nana thamdana parking side mafam jara thamba toilet piba puno maksi tawna ba ngasi khoi district administration gi mateng ga na mafam se ngasi hobani adra miyam puno manasu mafam sida lapiu mafam sida nuaina kotha basu lapiu scenery yam basu lapiu thong basi ni sing khugum ba hai lei manam ta su katpiu haibu kendra gi miyam gi mohut chilaga ina miyam pham na chali thank Patanjali Yoga gi General Secretary su oiramba Patanjali University gi Vice Chancellor Balkrishna gi mapok tumit kamari leinana Patanjali Yoga gi tongan ba branch singna sinduna chatharakpa u thabagi thoram ngasi thangmaban cherau singkhongda pangthokre thoranga mari leinana Patanjali Yoga Manipur State ki head oiriba Dr. Nongmaithem Rajendrana ngasi pangtholiba mapok kumon thoram asiga mari leinana haukiba July tang 13 tagi hauna hidak kanaba pambi kaya tongan ba mafamda thaduna lakhibani hairi Manipur gi district ayambada ekoi Patanjali na Bharat Swabiman Patanjali gi leiba ekoi het mangana haibani Bharat Swabiman Trust Patanjali Yoga Samiti Mahila Patanjali Yoga Samiti Yuva Bharat Manipur Kisan Seva Samiti Patanjali gi ko hariba het manga sina mafang goding chatuna ekoi hariba medicinal plant amasung saba yaba upami mayamama Manamasing mayamama thabagi thabasi sathari
Hauzik maroiba pau amuk. Kanglup naiba wakhalol gi mayokta miyam gi apun baliching sagat minasi haina amuk kona apil tawre. Amadi wet lifter sanjitagi dog test ta soiba laikre hairabasu mai leidaba singna maka taba thabak paikat tuna leide. Hauzik phabagi oina di ISTV ne pizaba pau matan solution jare miyeng tabiriba singwa muka hanna khurum jare.